clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule mei ni ruksak ni somni panga ania India le Pakistan boina chanchin thar lang sar zualte hilo ngai thaliangu Central Home Ministry chuan mei ni sari hian state tina mock drill nei turin thu achua zirlai na pangte pon nei pui vek turani van boru ka tanga beina om thei thila wanga ti anibera hemi chungchanga hian in helna achuak na sa Russia President Vladimir Putin chuan India lo to dona ahun takero puan zar ani lo thung Putin hian helbe na konga India lama atop thlenga atan tur thu asoya helho chu noi chimi ngei tur ani thu asoi bok han soi zaw lekila Russia hi India tan atlan chingai lova India tan ading tat zelani chuti rwal in India hi Russia chobel tluka poimo le hlu ani ve tho achan chu Russia hi India aya dor na sa anom lova Russia sumnar lian ber pakhat kan ni ve tlatani Pakistan Health Minister Mustafa Kamal chuan keini Muslim te chu thi nuwa dam chau tur kan nia Narendra Modi hian adu chuan min that ro se ramria po tu man lo dan ngai lo kan khopuya lo lu sela min that phiar ro se vanram kan kal ngal ani mai lo te atia Pakistan Cyber Force in ti te chuan India security thil poimot tak an thiam nam hangin an ru chuang ngei ni in an ria defense website an lo hack niom takani security thil tam tak apur ngei ni in an ringani Punjab police chuan mi panni Amritsara army cantonment vel le airbase thalak le thil poimo dangte Pakistan intelligence operative ten hena pe chong tu nia sia chuan manti pathian ni khan an soi an mi man te hi palakser masi le suraj masi te an ni A9 hena rural Amritsar senior superintendent of police Maninder Singh chuan Punjab chief minister Bhagwan Man le DGP Gaurav Yadav ten hena tangin ramdo zonga chete nia kan sia te chu mana lungina damak tura ti na kan muangin ma kan la palakser masi le suraj masi chungchang hi kan ria an pani hian Pakistan intelligence operative te nena in potak ni in mun poimo te omdan te an thrila kan man vevea an hena tang hian thil tam tak kan muchua ka tiani SSB singa chuan thopui pakhat harprit an neya ani hi ai sai nena indoor thina nia Amritsar zila tanga lak chu kan dila alaka NDPS thu boi zelu to ani atibok SSB sing chuan hengmi te hi thil te naw de usila cheng sanga le puimo zual chi pai chet vel dan sila cheng sing khat lo thin ni in asoya official secret act le information technology act mangin FIR zelu ni in kan chui mek zel atiani Polisian an miman te kudatang hian puak thei tam tak le RDX po an mana SSB sing chuan atira chuan ramri atangin heroin an lalut phota tuna chuan thil poimo sil tu anita he thu kan siat vele hian che chuakin kan man ta ngalani atiani sipai inbun na poimo le jet vel dan te chu Pakistan intelligence co operative te nena silim kan melma te chet lang tura an puya tuna ero man anita na takin an chunga mala kaniang atibok April ni somni pania pahelgama me firfiakten mi somni paruk an tha nuwa India le Pakistan in kar hi a chathar leya Cabinet Committee on Security chu April ni somni le pathum khan an thu khom ngal bok CCS hian beina thleng hi an dem thu le atuar tu te an tor pui thu an soya liam tor te pon dam le thoi an du sak ti an soi Prime Minister Narendra Modi sarkar chuan firfiak jet na changle tur hian an ti dan tur an bitum tur le an che thun tura sipai te zelen na peya sarkar hian Pakistan chuna staka shek halim Indus water city ti top lai loka ramrika na firfiak te chet na thlop zonga Pakistan ala chereng chu adem bokani India in Pakistan ashek na ashim na hi anato viau maya silai met pok lo ma se an tuar ngal zoi chuani India in tui dang chata project akal pui ni chuan kan ti chiat sak zelang ti te tui alo luan lo chuan thi sen alwangang ti te tui min dan saka wangin kan in do nge yang ti te nuclear hi kan ruler nei lo India ta na kan siamani ti te chu Pakistan lama tanga sia turom chu ania India point tong kam adurum ve viau thomai Navy Chief CDS Air Chief Marshal Defense Secretary le nimin tlaya National Security Advisor Ajit Doval te an mu chuk dana hian India lama tang point thilin mung chu om tia chiang maya thuruk ani ri thungani
tuna state tina mock drill nei tur thu a chualia Punjab ram rilama chuan an nei to state tina ti dana hian Pakistan chaw ni lovin China le Bangladesh an ron zuan lu aring ti na ani theyangem Turkey chuan Indo long chu Pakistan tan aron chop lu atoa keini lama Russia chuan atop min thlen pui se lo boka chu mai ba ka US Israel France Germany Australia ba ka Arab ram then khat kan lama anom bok Palestine ngei point Pahelgam thil thleng chu poyan ti thu an chuwa ve to ani tam tak chuan vai ho chu an doi Indian China lawa ado ngam lo an tinek nekanga are vele mayang ti chu kan ngai dan ania India hi adoi lo be ma sa tu ala dingai lo sim zo kani be atoero chuan theito pin ado le thung Indo tak tak se tu nge lam tanga zo kang ataka min pui tur anom tak takin kan ringem nge Ukraine ang deuh hian pon lama tanga tran puina chaw kan dongin in ring zok Bangladesh chuan China atlon lutung na lama tun kan boina hi rem changa la in China abol ang katia thalak hi anula aring rek lai chicken nek pe mo tur je in sha theyang hei tho hi na thula betil 1967 chu achan ber pakhat po ani helai hi China sipai ten sutlang an tumber tur pakhat ani chianga an sutlanga an thun ani nga chuan Bangladesh lam ngai tu nang hi thleng thei reng ani yang nge China hian sipai te a tho lawanga sumle pai ba karal thomin Pakistan hi a chomang engma hriat alani lovani Israel wanga India in Kargil Indona ne na achandan ro pui tak chu kumsang khazakwa som kole pariatania Pakistan chuan General Parvez Musharraf chu Pakistan Army Chief atan ruatania hemikum tho hi India in pogran thalera nuclear ral thomen chin kumani kumsang khazakwa som sari pakhata Pakistan ram tipel phoka Bangladesh ram din saktu India thisen chaka tui hal Musharraf chuan India laka phubalak dan angai tu ngala achan chu sang khazakwa som sari pakhata Indo Pakistan Indo na le sang khazakwa som riat palia Siachen Indona Pakistan te chu chaw tu India laka athin rim are theilawani khatia kumsang khazakwa som kole pariata India in nuclear ate sawang khan khovel ram sang in India an sheka abi ken iwe se phei chu athinarim zualani ama India ne na anin rem na angaral thuam chang kang zok le tura an in ti po chu apedu tareng reng lawani chuti lai tak chu Pakistan Army Chief General Musharraf tan chuan hun tha ani ti achiang renga remchang amuta in ngain LOC lama chuan aru kin asipai te lo chek ngek mai India ram intelligence te ne te annep deuh nge ni non ni engma an reng lova wani thlak takin chulai huna bram veng tu pakhat tasina mial achuan abram bo pakhat azon na lama tu ti rial loten India ram chunga bangkaran nei ti apa muchuak nol mai anni chuan silai le granite ba karal thuam dangan kol nual le ngala tasia chuan arin lela wangin rang takin India sipai te omna mun lamapan ngala athil mu chanchin chu abasila hei hi me ni thum sangkha zakwa som kole pakuani ni aliam le chauti in India sipai pangalai mai chu ka hluman nia me ni kwa phei chuan India sipai te omna mun chu anron kap ta dup mai le Pakistan sipai te chu tololing le tiger hila te chuan anloin kul nget to le hi alo nia Pakistan Prime Minister ro chuan asipai te an ni lo thu asoi ve char boka masi India chuan Moscow Valley kaksar khuwa Batalik Range le Chorbat Valley ate ommun khuarin India be antum ti alo setoa ti chuan me ni som sangkha zakwa som kole pakwa Operation Vijay chu an launch tani India chuan asipai te hui khomin chollamek te po ako hoveka sipai te chu Pakistan in ommunan khuarna hun sang fit sing khataya sanga te an lon chawangai do nani mase chungdama Pakistan sipai te ommun an khuar to mewa wangin chun lama lon ngam chi zia zanga ni lo an ron chuk clear mai don sia a hlawom mani ti chuan zan lama lon turin thutluk nan siam ta zan khowot lutuk vur cha boxi thim si engma tien ngam boxi lo cheng che oxygen hip tur tlem boxi a chuan India sipai te chuan lon zela nirei poni main Drat sector Moscow Valley le 0.4295 4460 le Moscow subsector te chu Pakistan kutachang hian an la let maya mase mun tamzo ka Pakistan sipai te tan tran mun hi a thatzo ka wangin Indian Army te an chele thei tatlat lowa van lama tanga puina anamo ta nge a
tlang cheng chatak taka mel ma te be turin antel ve tak taka ngai ta ni ti chuan me ni somni le pakua operation safet sagar ti ming voin indona mola chuan an zuang lut ve ta a ti chuan army te mamo te po tlang cheng chatak taka chuan an thlak saka ma se mel ma te be tak tur chuan air force te hi du khop an tling don lo tlat mai le achan chu India Prime Minister Vajpayee Khan LOC va pel kha akha bur mai sia chu tinga nia wang chuan LOC pel mi alwa ram chu nge atanga tlang cheng chia le ruam vela mel ma te va be chu thil hu phurom lu tuk le har salu tuk ani tlat chu ti chung chuan Mi-17 helicopter pali ba ka MiG-21 MiG-23 le MiG-27 te chu tir chua an ni ta thowa Mi-17 attack helicopter chuan rocketin an han sai dat data jet fighter ten bunker te an lo chu ve boka mel ma te bunker po china san le ani Pakistan sipai te po an thinwal renga ruwa man na po akal tuang viauri ma se MiG-27 in rocket a han kap chuak zo chi kha a engine a har satna a om tatlat mai puang mai thei din huna ading ta chu vele ama thlok mek MiG-21 chu abasil ngala MiG-21 ajay ahuja po ain herve ngal MiG-27 pilot na chiketa chu ain per chuak wata leilama atlata MiG-21 khaltu ajay ahuja chu ain zui ve ringa ma se tlang cheng chia ania wangin mu hlei thei ani lo chuta MiG-21 pilot ahuja chuan LOC an hai ther leti a se chuaka chu vele a thlona hnunglam chu aridot mai Stinger Michelin an lo ka palo nia ani po ain per chuak ngala ama chu India ram china atla launa im athlona chu Pakistan op china atla Pakistan sipai te chuan ram ri ron pelin an kap lum zui ta ni MiG-27 khaltu zok na chikita kha chu Pakistan ram chu nga lo watla sipai ten an lo man zuya IAF te tan aril ru na thlak lo theilo ma se ram dang ten orna anasat ema wangim India an ran thon le thuaya ma se ni thum chung lekin India hian athlona tir chu a lo man deuh vekani tlang cheng chetaka mel ma te be ngai bok LOC pel lawati ngai bok an lo be le na laka tanga I him ngai bok chona a thua thum hle mai khatilaya Air Chief Marshal Anil Yasan Tibnis Khan mano changkang zok tlang cheng chekara biru te omhun muzung zunga chut chaw an mo ti a hre chiang hlea ma se India heroin chu tiang ani ozong silo ramdang atanga lak lu amamo ta chuero ama kuma nuclear ate sawangin ram sangin shekna an kalpui lai ania wangin thilhar samang kheng theilo ani hial zo kang chu USA an hlau hlom bok si ral thuam lam reng lak lu akhir fu Israel an lo langta India ta nin dona khir khan tak ani chota ka wangin Israel lam a hoita Israel hena chuan lekha thonin an mamoli stage kinarang theyang bera thon sham turin India chuan angena USA kha chuan GPS access tangyal po pedu lo pe silang chuan Pakistan sibai ten kona mun dik tak te po a muzung zung tur hi ania Israel ro chuan India din mun se thiam takin arang theyang bera pek tumin ma alangal thunga Israel hian Air Force te tan laser guided missile bom min nei thunun thei mai ba ka en thlatu thlona te aron peta chu mai alani lo Pakistan chungchanga India tana hriat tur poimo tak arol ruk zui boka heti lai hian nuclear test wanga hrek mek India chu USA ba ka ram sang ten ral thuam pek lo ni se antia US hian Israel hena po India hena ral thuam pelo sham turin ati zuya ma se Israel hian abeng khon du tlat lo US hian tikhot lai turtal point ma alangar duwa Israel ero chuan tikhot lai mi alovin India mamo angang te chu USA mit naute ani chungin hlau ei lovin India hena hian apeta thawani hengzinga hian lightning electro optical targeting pods po atela hethil leitur hian kumsang khanjakwa somko le pasaria inrem na chuan nei to ma se ahun tiamero chu ala hla hle thung he targeting pods that na chu advanced precision targeting system awma chu wangin infrared radiation system puina in hlataka target omte chu an hriat theya an locate thei boka chuan apocha camera tha mai ain vua boka chumi mhang chuan target po fi atakin athalak alo muzung zung thei ta ni
ma se boina alom cheu Indian Air Force ten anlaman ngai lo wangin an zai hoi tlat lo amangan thak zo zai hle mai Israel bokhian India ngei heng thila thiamna sangbik nei te chu aron tir zui le ta zela anni hian India pilot te amandan kim chang uluk takin anron zirtir zungani ti chuan an man ruwa chu Mirage 2000 a chuan an fit ta ma se target an mu huna engbom nge an man ta kang ti kha buaina ani le a India la hian laser guided bomb somruk chaw ala nei zui India chuan aren thiang berin man atum tangota ma se an hne man chi lo chuan India chu ho der mai don boxi amai in India le US hian paveway laser guided bomb turin inrem na an nei to ringa ma se nuclear test wanga sangsona wangin India hna hian pakhat ma apedu lawani ti chuan Air Force te hian Israel pocha hian dam bomb thunun theilo thlak to pangchi chu an fit ta top maya ari sa sang hle an la ti chin ngai lo thil ani boxi ma se an man chin nge a tul tlat ma se Israel pek pot hian target a mu chian em awangin dam bomb po chuan na chu tlin taka thokin Pakistan sipai te omhmun chu achukhul talui maya Pakistan lamtan chet ngai na aom lo dam bomb thlak rem lo na hmuna laser guided bomb chu man anita chawani Tiger Hill mun sang zet mai dam bomb man thelo na hmuna Pakistan bunker chu laser guided bomb mang chuan ka ania mit khap kar le ka Pakistan bunker te chu mei wa pa changta abak zong chu leilam sipai ten an vai ma ve thunga Pakistan tan chuan mangchia ati lo theilo amangang chal changin America lama hoya Indona top theina na mala turin angen chul mai US President Bill Clinton chuan India PM Vajpayee chu aron bevata ma se Vajpayee hian Pakistan sipai te hi an mani thua an chuak ani chuan a tha an chua lo ero chuan a thein kan the chuak vek don tin a lo changa heti lai hian Pakistan hian nuclear amang du mai don ti thom a heta sia Clinton hne na chuan chu tiang thil a thleng ani nga chuan nak tu khowar main Pakistan hi khovel me pa chuang to lowang ati zui ngat bokani Clinton point India in tol atum lo zia hriata ka chuan Pakistan hne na an sipai te tol kirtir mai turin angen ta topa India la chuan Israel in poch apek mangin mel ma omna an chui zunga an chu che zot mek boxi leilam sipai laka ni se an chelei thei to boxi lo an command center Tiger Hill a mi a chetowa an samlai lak na berla akang khubut vut to nen Pakistan titan chuan chet ngai na om tame ulo lo thelo in Pakistan sipai te chuan kirangai ta an zor hnep to ani ti chuan somni paruk July sang kha zakwa somkole pakwa chuan official takin indona chu alo top ta heni hi Kargil Vijay Diwas ti in man alo ni thei pha ta ni indona hian Israel khan India momo thil te pelo ni se chuan indo chung are ba ka nun na tamjok la ka nianga kan tuar ton ve widarinom Israel in pek na ro pui taka wang hian akum le kumsang ni khan khatilaya India External Affairs Minister Jaswant Singh le Home Minister LK Advani te chu Israel alom thu soi turin anjin wangani India hian khatiang boruwa kha atong le thei ti hria in ramdang shek na kara kumsang ni atanga sang ni somin kar khan Israel atang hian ral thuam sang billion som chuang lai man alei zui nge India le Israel Inthian chatna point ma ason na sat pha bok